Menteri ka Irrigation bat Flood Control, Parvez Sahib Singh Warma, ula jurib ya kawa Yamuna dakalieng bat leban bena, bakalais pa metrik ton kajabo laweng nakawa hakis pausi paladap. Ula kena baka sarkar EAP ka bamachwa, kala ben ya kawa kabalawan ra ya kajing penjabo, bat kajing bambiang, kajing sensyar, ya kajing ter jong sulap, ki senjam jong ka sarkar BJP ki kentum, ban penyaso ya ki drain bat ki sewage treatment plan, ban khanglat ya ki bacaklia ban rung syakawa, ban tau common treatment plan na kabenta jong ki industrial waste, ban penklan ya kajing sensyar, hakapor ba jor sulap, da ka ba marmat ya ki gate jong ka ITO barrage, ban sina ki green zone bat ban pentrai kam, ya ka Yamuna riverfront project, ban kentiu ya ka tourism.